orang bujang normal ke kena jangkitan kulat? Okay, it is not normal actually ya. Sebab bila kita kena jangkitan kulat ni, apa maksudnya? Maksudnya immune system kita tengah very down lah, sangat rendah. Okay, sebab kulat ni bila immune system kita bagus, dia akan jadi kawan kita. Tapi bila immune system kita jatuh, confirm dia jadi musuh kita lah. So dia akan nampak dari segi simptom. Kalau kena bahagian kulit, so kita akan nampak lah jangkitan kulit. Kalau kena bahagian kemaluan wanita, akan dapat jangkitan kulit pada kemaluan wanita. So dia ada banyak lagi lah. So kalau memang korang kena jangkitan kulit, dan kena tengok adakah masa tu, sebab kebanyakan kalau orang-orang muda ni, kebanyakan immune sistem jatuh bila dia suka tidur lewat, dia pemakanan tidak sehat, atau memang dia ada penyakit kronik yang lain. Okay, that's why kena check juga. Sebab kalau kena jangkitan kulit ni, biasanya memang it is not normal lah. Ada something going on dalam badan seseorang tu. Okay, so Kak Nur dah ada 6 orang pesakit umur 20-an kena kencing manis. Okay, so korang kena check juga ya.